Ja, kann Gott loben, preisen, danken für seine wunderbare Führung. Es varu Dievu pagodināt un pateikties viņam par viņa brīnišķīgo vadību, Das er bis jetzt erleben durfte. kuru līdz šim brīdim drīkstēju piedzīvot. Trotz der starken Schmerzen, die ich oft habe, Pa spīti stiprajām sāpēm, kuras man bieži ir, hat Gott meine Schmerzen weggenommen. Dievs man atņēma tās sāpes, Denn er allein ist unser großer und mein großer Arzt und Helfer. jo tikai viņš ir mans lielais ārsts un palīgs. Wir können zu ihm kommen, wie wir sind, Mēs varam nākt pie viņa, kādi mēs esam, mit all unseren Schmerzen und Lasten, ar visām mūsu sāpēm un nastām, aber auch mit Fehlern und Schwächen. un arī ar kļūdām un vājībām. Denn Gott allein ist unser bester Erlöser und Heiland. Jo tikai Dievs ir mūsu labākais glābējs un pestītājs. Er ist mein großer Arzt und Helfer. Viņš ir mans lielais ārsts un palīgs. Das ist so wunderbar, dass wir mit ihm die enge Gemeinschaft haben können. Tas ir tik brīnišķīgi, ka mums var būt cieša sadarbība ar viņu. Jeden Tag erlebe ich seine Gegenwart. Katru dienu piedzīvoju viņa klātbūtni. Besonders wenn ich abends hinaufkomme zu seiner Anbetungsstätte Gottes. Īpaši, kad eju katru vakaru uz lūkšanu kalnu. Und in der Höhe erlebe ich seine Gegenwart. Augšā, kalnā, piedzīvoju viņa klātbūtni. Und sehe, wie wunderbar er alles geschaffen hat. Un redzu, cik brīnišķīgi viņš visu ir radījis. Und erlebe die absolute Stille. Un piedzīvoju absolūto klusumu. Es ist so still, dass man kein menschliches Geräusch zu hören Ir tik ist. klusu, ka galīgi neko nevar dzirdēt. Und das ist was Wunderbares. Un tas ir kaut kas unikāls. Da kann ich mit Gott sprechen. Varu mierā runāt ar Dievu. Wir können ihm danken. Varu viņam pateikties. Das habe ich auch neulich erlebt, als eine Person vorbeikam an meinem Gebetsplatz. To es arī piedzīvoju, kad viena persona gāja gar manu lūkšanas vietu. Gerade in der letzten Woche kam ein Mann vorbeigelaufen, Tieši pēdējā nedēļā gar mani nogāja viens vīrietis. hat mich freundlich begrüßt, Sirsnīgi ar mani sasveicinājās. habe auch ihn begrüßt. Arī es viņu sasveicināju. Und da habe ich zu ihm gesagt, schauen Sie mal, habe ich gesagt, schauen Sie Un mal, es viņam teicu, lūkojies, was Sie jetzt sehen, können wir unser Schöpfer danken. par to, ko mēs šobrīd redzam, varam pateikties mūsu radītājam. Für seine wunderbaren Werke, die wir jetzt sehen können. Par viņa brīnumu darbiem, kurus mēs redzam. Dann sage ich zu ihm, schauen Sie mal diese herrliche Farbenpracht des Himmels. Paskaties uz šo krāšņo debesu. Die Sonne war gerade untergegangen. Saule tieši rietēja, Und der Himmel verfärbte sich in herrliche Farben, die Wolken. un debesis bija nokrāsotas dažādās krāsās. Und dabei die große Stille zu erleben. Un pie tam tas lielais klusums. Da konnte ich unser Schöpfer danken. Pateicība Dievam par to. Habe Mūsu zu ihm radītājam. gesagt, Es viņam teicu, wissen Sie, da können wir unser Schöpfer danken für das, was wir jetzt erleben können. mēs varam pateikties mūsu radītājam par to, ko šobrīd piedzīvojam. Und die Person freute sich darüber, was ich Un sagte. tas vīrietis priecājās par maniem vārdiem. Sagte zu mir, sowas hat er noch nicht erlebt. Un viņš teica, es vēl neko līdzīgu neesmu piedzīvojis. So können wir Zeugnis ablegen zu jeder Zeit. Tā varam nodot liecību jebkurā brīdī. Wir brauchen keine großen Predigten halten, Mums nevajag turēt garas svētrunas, sondern nur in ein paar Sätzen bet tikai dažos teikumos, mit ein paar Worten Gott loben und preisen. ar dažiem vārdiem slavēt un pagodināt to kungu. Und so habe ich die große Freude hier auch den Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen. Un tā man ir liels prieks šeit cilvēkiem sludināt evaņģēliju, prieka vēsti. Und habe zu ihm gesagt, Es viņam Folgendes, teicu, wir können Gott nur danken für seine unendliche Liebe zu uns Menschen. sekojošo, ka varam tikai pateikties Dievam par viņa bezgalīgo mīlestību uz mums Und für cilvēkiem. seine wunderbaren Werke, die wir jetzt erleben können. Un par viņam brīnumdarbiem, kurus šobrīd piedzīvojam. Und da habe ich zu ihm Folgendes gesagt. Teicu viņam sekojošo. Sie können mit ihm zu jeder Zeit zu ihm kommen. Mēs jebkurā brīdī varam nākt pie Dieva. Wir können mit ihm sprechen wie mit einem Freund.
varam ar viņu sarunāties kā ar draugu und alles in seine Hände legen. un nolikt visu viņa rokās, Unsere Probleme und Sorgen, mūsu problēmas un rūpes, aber auch mit Dank und Freuden zu ihm kommen. bet arī ar pateicību un prieku nākt pie viņa. Und gesagt, wissen Sie, Un es teicu, vai ziniet, wir können ihm nur danken, danken und nochmals danken. mēs varam viņam tikai pateikties un atkal pateikties. Auch für seinen Engelschutz und Führung auf unserem Weg hier. Par eņģeļu apsardzību arī mūsu ceļā. So hat er sich dann von mir verabschiedet, weil er Tā heim viņš no musste. manis atvadījās, ja viņam vajadzēja doties uz mājām. Und ich bin dann weitergelaufen auf der Höhe, Un es gāju tālāk uz kalnu, uz augšu, um Gott zu danken und zu loben und zu preisen. lai vēlreiz pateikties Dievam un pagodināt viņu. Wir sehen, Gott ist wunderbar. Mēs redzam, Dievs ir brīnišķīgs. Gott ist so groß und viel. Viņš ir tik liels, Er ist unser bester Heiland und Erlöser. mūsu labākais pestītais un glābējs. Und das ist das Wunderbare, Tas ir tas brīnišķīgākais, dass wir mit all unseren Problemen und Sorgen zu ihm kommen können. ka varam nākt pie viņa ar visām mūsu nastām un problēmām. Wir treten vor seinen Gnadenthron Mēs nākam viņa žēlstības troņa priekšā und legen alles in seine un Hände. noliekam visu viņa rokās. Auch unsere Schmerzen, alles was uns plagt. Arī mūsu sāpes un visu, kas mūs apgrūtina. Und das ist so wunderbar, Das dass ist wir die den Brünstige. wunderbaren Gott haben, Ka mums ir tik brīnišķīgs Dievs, der uns so sehr liebt. kurš mūs tik ļoti mīl. Möge Gott uns die Kraft schenken, dass wir seine Liebe Lai Dievs spüren dod katram šo spēku izjust un baudīt Dieva und mīlestību. lass uns ihm völlig vertrauen. Un uzticēsimies viņam pilnībā. Und lass uns ihm treu nachfolgen. Un uzticīgi viņam sekot. Und lass uns vorbereiten auf seine herrliche Wiederkunft. Un sagatavosimies viņa brīnišķīgajā atkal atgriešanās. Und zu der Person habe ich zum Schluss gesagt, wissen Sie, wir haben eine wunderbare Hoffnung. Šim cilvēkam es atvadoties teicu, ka mums ir brīnišķīga cerība, Dass unser Herr und Heiland bald wiederkommen wird, ka mūsu kungs un pestītājs drīz atkal nāks, um uns heimzuholen. lai ņemtu mūs uz mājām. Wenn wir an ihn glauben und treu Ja folgen, mēs ticam un uzticīgi viņam sekojam, erreichen wir das wunderbare Ziel, mēs sasniegsim šo brīnišķīgo mērķi, das ewige Leben, das uns in seinem Wort mūžīgo verheißen hat. dzīvību, kuru viņš mums ir apsolījis savā vārdā. Welch eine Hoffnung ist das, was Gott uns Cik schenkt. liela cerība tā ir, ko Dievs mums dod. Das kann kein Mensch uns schenken, To neviens cilvēks mums nevar dāvināt, sondern nur Gott allein. tikai Dievs vien. Und da habe ich zu ihm gesagt, möge Gott sie reichlich segnen, führen und leiten. Novēlēju viņam Dieva bagātīgo svētību, vadību Und bleiben Sie gesund. un veselību. Und wünsche Ihnen von ganzem Herzen viel Vēlu Kraft und jums Freude, no visas sirds daudz spēku un prieku, auch in Ihrer Arbeit. arī jūsu darbā. Wir können nur Gott loben, preisen, danken. Slavēsim un pateiksimies tam kungam. Und lassen uns ihm treu folgen, zu jeder Sekosim Zeit. viņam uzticīgi jebkurā laikā. Auch wenn manchmal in die Tiefe geht Pat ja kādreiz krītām bezdibenī, oder Schmerzen haben vai mums ir oder krank sāpes, sind. vai esam slimi, Aber er richtet uns auf. bet viņš mūs uzceļ. Und das ist das Wunderbare. Un tas ir tas brīnišķīgākais. Und wünsche Ihnen und euch allen Vēlu jums visiem gottesreichen Segen, Dieva bagātīgo svētību, dass ihr wunderbare Erfahrungen mit ihm machen könnt. lai jūs varētu gūt brīnišķīgus piedzīvojumus ar viņu. Gott helfe und segne uns. Dievs palīdz mums visiem un svētī mūs. Amen. Amen. Ihr könnt unsere Arbeit unterstützen, im Gegenwart und im Internet. Jūs varat atbalstīt mūsu darbu, klātene un internetā. Gott segne einen jeden freiwilligen Geber, lai Dievs svētī katru brīvprātīgu devēju.
Philipper 4, Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Euer Sanftmut lasst allen Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Filipiešiem 4, 4 līdz 7. Priecājieties, iekšā kunga vienmēr, un vēlreiz teikšu, priecājieties. Jēzus lenība, lai kļūst zināmā visiem cilvēkiem. Tas kungs ir tuvu. Nezudēties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāks zināmi Dieva priekšā. Ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāk par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Wir wollen singen zusammen das Lied Meine Augen schauen den Heiland. Dziedāsim kopā dziesmu Manas acis redz mūsu pestītāju. Oh, when
liebe Kinder, habe für euch eine kleine Geschichte. Mīļie bērni, Also, man priekš jums ir mazs stāsts. ich war im Busch in Ostmalaysia. Es biju mežā Ostmalaizijā. Ich war im tiefen Dschungel gelaufen. Es skrēju dziļi džungļos, Da kam ich an einem Baum an. un es pienācu pie viena koka. Da hingen wunderbare Lianen von den Bäumen. Tur no kokiem karējās brīnišķīgas liānas. Und eine Liane sah wunderbar aus. Un viena liāna izskatījās brīnišķīgi. Ich wollte das Ding sogar mit nach Hause nehmen. Es pat gribēju viņu paņemt līdzi uz mājām. So bin ich vorgedrungen durch den Dschungel bis 1 Meter vor dem Stelle, wo ich hin wollte. Tā es staigāju pa džungļiem līdz tai vietai, kur gribēju nonākt. Und die Liane sah wunderbar aus, war schwarz. Un tā liāna izskatījās brīnišķīgi, viņa bija melna, Hat sogar geglänzt, hatte gelbe Streifen. viņa spīdēja un viņai bija dzeltenās svītras. Und ich stand 1 Meter davor Es 1 minūti stāvēju viņas priekšā, und ich schaute hinab, un es skatījos uz viņu, dass am Ende von Liane eine wunderbare Zunge hin und her ging. un ieraudzīju, ka tās galā ir maza skaista mēlīte. In dem Moment hörte ich eine Stimme von meinem Begleiter, der hat was entdeckt. Tajā mirklī es dzirdēju sava pavadoņa balsi, kurš bija kaut ko atklājis. Und mein Begleiter rief, Paul, geh langsam zurück. Un mans pavadonis sauca: Paul, ej lēnām atpakaļ. Und diese Liane bitte nicht anfassen. Un lūdzu nepieskaries šai liānai. Was da hing, war eine wunderbare Schlange. Tas, kas tur karējās, bija viena brīnišķīga čuska. Es war eine schwarze Mamba-Schlange, die da hing. Tā bija melnā mamba čuska, kura tur karējās. Bin Gott dankbar, dass ich diese Schlange nicht angefasst habe. Es pateicos Dievam, ka es nepieskaros šai čuskai. Sonst hätte die Schlange mich sogar gebissen. Citādi viņa varēja mani iekost. Kann Gott nur loben und preisen und danken für seinen Schutz. Varu Dievam tikai pateikties un viņu slavēt par viņa apsardzību. Ihr lieben Kinder, Mīļie bērni, vertraut Jesus ganz uzticieties Jēzum pilnībā und betet zu ihm zu jeder Zeit. un lūdziet uz viņu katrā brīdī. Gott wird euch wunderbar führen und leiten. Dievs jūs brīnišķīgi vadīs, Und möge Gott euch helfen, un lai Dievs jums palīdz, dass wir wunderbare Dinge erleben können. palīdz piedzīvot brīnišķīgas lietas. Gottes Segen. Dieva svētību. Du kannst eine kurze Melodie spielen auf Mundharmonika. Und Mēs dzirdēsim mazu skaņu darbu.
wollen wir beten. Lieber himmlischer Vater, Dank sei dir für diesen Tag und dass du uns heute versammelt hast. Mīļais debesu Tēvs, paldies Tev par šo dienu un ka Tu esi mūs pulcinājis. Bitte segne heutigen Gottesdienst und gib die nötigen Worte an Bruder Paul und öffne unsere Herzen und Sinn, was du durch ihn uns sagen möchtest. Lūdzu svētī un vadi mūs, atver mūsu sirdis un ausis, lai uzklausītu to, ko Tu vēlies runāt uz mums caur mīļo brāli Paulu. Liec viņam savus vārdus mutē. Bitte leite unsere Reise nach Schwarzwald-Freudenstadt Gebetskongress im November. Lūdzu šai mēnesī pēc pusotra nedēļas pavadi mūsu ceļā uz Schwarzwaldu Freudenstadt lūgšanu kongresu. Danke für deine Liebe und Gnade zu uns. Paldies par Tavu mīlestību un žēlastību pret mums. Bitte segne die Technik, dass sie gut funktioniere und dass alle, die da wünschen, beitreten können. Lūdzu svētī tehniku, un lai tā labi strādātu, un lai visi, kas vēlas, varētu pievienoties. Bitte gib auch die richtigen Worte an Elisabeth bei der Übersetzung, auf dass wir alles verstehen können. Lūdzu dod arī Elizabetei vajadzīgus vārdus, lai spētu visu saprast viņas tulkojumā. Bitte vergib uns unsere Sünden und Fehler. Lūdzu piedod mums mūsu kļūdas un grēkus. Bitte segne, stärke und leite uns nach deinen Willen auch weiterhin. Lūdzu svētī, stiprini un vadi mūs pēc Tavas gribas arī turpmāk. Danke für deine Liebe und deine Gnade zu uns. Paldies par Tavu mīlestību un žēlastību pret mums. Dank sei dir für das erhörte Gebet. Paldies Tev par uzklausīto lūgšanu. In Jesu Namen. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Lieber Bruder Paul, ich gebe dir das Wort für die Predigt. Jawohl. Liebe Schwestern und Brüder, Mīļie brāļi un māsas, liebe Freunde und Gäste, mīļie draugi un ciemiņi, kann Gott nur danken für das, varu Dievam tikai pateikties, was uns aus Liebe alles tut. ko Viņš mīlestībā mums dara. Zu Beginn der kurzen Ansprache möchte ich das Wort aus Philipper 4, Vers 13 lesen. Uzsākot šo īso uzrunu, gribu lasīt no Filipiešiem 4.13. pants. Das ist ein kurzer Vers, aber sehr viel Bedeutung für uns. Šis teksts ir labi zināms, bet daudz nozīmējošs. Also Philipper 4, Vers 13 steht, Filipiešiem 4.13. pants. steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Einen Moment, ich öffne Philipper 4, Vers 13. Ja, Philipper 4, Vers 13. Filipiešiem 4. nodaļa 13. pants. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Ja. So möchte ich euch einige Erfahrungen berichten, Gribu jums līdzdalīt dažu piedzīvojumu, wie Gott in einen Menschen wirkt, kā Dievs darbojās visos cilvēkos. was tut To, ko Viņš dara, und wie wir ihm vertrauen können. un kā mēs Viņam varam uzticēties. Die erste Erfahrung ist aus dem Land Sarawak, wo ich dort war. Pirmais piedzīvojums ir uz zemes Salamāna, tur, kur viņš bija. Da bin ich mitten im Dschungel mal gelaufen.
Tur es skrēju cauri džungļiem und sah, dass der Pfad war ein ganz kleiner Pfad gewesen. Tur worauf bija ich ging. ļoti šauri ceļi, Und dieser Pfad war schmal und rutschig. un šie ceļi bija šauri un slideni, Und war zum Teil zugewachsen. un vietām aizauguši. Bin ganze Weile gelaufen darauf Es gāju pa tām, und ich wollte zurück. un es atskatījos atpakaļ, Bin auf demselben Pfad ein Stück mal vorgelaufen. paejot kādu gabaliņu uz priekšu. Da sah ich auf einmal, dass nicht mehr weiterging. Tad es pēkšņi redzēju, ka vairs neiet tālāk. Der Pfad war nicht mehr sichtbar. Bet nebija redzams. Also war total verloren im tiefsten Urwald. Es biju praktiski pazudis mūžu mežā. Was habe ich gemacht? Ko es darīju? Ich habe zu Gott gebetet, Es lūdzu Dievu, dass er mir den Rückweg mir zeigen möge, wie ich zurückkomme aus dem Wald, nach Hause zu kommen. Lai viņš man parāda, kā man iziet no šī meža. Und nach dem Gebet sah ich einige Glühwürmchen herumwimmeln. un pēc lūkšanas es redzēju kādas mazas radibiņas. Die Glühwürmchen sind so leuchtende kleine Insekten, die leuchten. Es redzēju mazas kukainīšas, kuri spīdēja. Und ich sah einige Glühwürmchen vor meinen Füßen herumschweben. Un daži no viņiem lidoja man apkārt kājām. Und diese Glühwürmchen schwebten vor mir her. Un šie mazie spīdīgie kukainīši lidoja manā priekšā. Und eine Stimme sagte mir, follow me, folge mir. Un kāda balss man teica, seko viņiem, seko. So bin ich den Glühwürmchen gefolgt, die vor mir schwebten. Tā es izgāju caur šo mūža mežu, Ganze Weile durch den Dschungel. tur es skrēju cauri džungļiem. Und innerlich habe ich immer gebetet zu Gott, dass mir den Rückweg zeigt. Un sirdī es visu laiku lūdzu Dievu, lai viņš man parāda atpakaļ ceļu. Und nach einer ganzen Weile kam ich zum Waldrand hinaus. Un pēc laba laika es iznācu uz meža malu. Und ich sah in der Ferne eine Hütte. Un tālumā redzēju kādu māju. Und als ich ein bisschen näher dran kam, sah ich, das ist ja unsere Hütte. Un kad es nācu tuvāk, es ieraudzīju, ka tā ir mūsu māja. Und so habe ich das Heim wieder erreichen können. Un tā es varēju nokļūt mājās. Und dankte Gott für seine wunderbare Führung und Leitung. Un pateicos Dievam par viņa brīnišķīgo vadību. So können wir auf Gott vertrauen. Tā varam uzticēties Dievam. Ich war ja auch mit einigen Pastoren, mit einigen Prediger unterwegs. Es biju kādreiz vienu brīdi ceļā ar kādu mācītāju. Und mit einem Prediger fuhren wir mit einem kleinen Boot zum einem Flusswärts aufwärts, einem Fluss entlang. Un ar mācītāju mēs braucam ar mazu laiviņu pa upes gultni uz augšu. Und das Ufer war ziemlich steil nach oben. Un krasts bija diezgan stāvus uz augšu. Und wir hätten zum Ufer gar nicht gelangen können sonst. Un mēs pat varētu nesasniegt krastu, Bis wir haben zu Gott gebetet, dass er uns eine Möglichkeit schenkt, ans Ufer zu gelangen. mēs lūdzām Dievam palīdzību nonākt līdz krastam. So sind wir ein Stück gefahren und haben einen Baumstamm quer liegen sehen auf dem Fluss. Un mēs braucam drusku tālāk un ieraudzījām
šķērsām uz upes, guļam kādu koka stumbru. Oh, das ist ja wunderbar. Wenn wir dort über den Baumstamm rübergehen, zum Ufer gelangen, dann können wir zum Ufer kommen. O, tas ir brīnišķīgi. Mēs varam uzkāpt uz koka stumbra un tā nonākt līdz krastam. Und wir stiegen dann aus dem Boot, Mēs izkāpām no laiviņas, haben mitten im Fluss angehalten, haben ein Keil runtergeworfen, damit das Boot nicht wegschwimmt. mēs nolaidām ankuri, lai tā laiviņa neaizspeld, Wir stiegen dann aus, un izkāpām no tās. wir traten auf den Baumstamm Mēs uzkāpām uz šī koka stumbra, aber wir merkten, dass der Baumstamm anfing zu bewegen. un mēs sapratām, ka šis koks sāk kustēties. Oh, was ist denn da? Wir stehen ja nicht auf einem Baumstein, Un kas tas par interesantu koku? sondern wir stehen auf einem Krokodil. Un izrādījās, ka mēs nestāvām viss uz koka stumbra, bet uz krokodiļa muguras. So sind wir über das Krokodil gelaufen Un viņš sāka kustēties. und vom Kopf des Krokodils gelangten wir wunderbar zum Ufer. Un viņš gāja uz krastu. Und da haben wir Bananen gegessen, weil wir nichts zum Essen mitgenommen hatten. Un tad mēs tajā krastā plūcām banānus un ēdām, jo mums nebija nekā ēdama līdzi. Da gibt es viele Bananenstrauben mit wunderschönen Bananen. Jo tajā vietā ir aug daudz banānu. Nach dem Essen sind wir wieder runtergestiegen, den Ufer entlang, runtergestiegen zum Fluss. Un pēc ēšanas mēs nonācām atpakaļ uz upi, Aber die wunderbare Brücke war nicht mehr da. bet šī brīnišķīgā laipiņa vairs nebija tur. Und der Fluss war recht tief. Un upe bija riktīgi dziļa. Da sind wir zum Boot geschwommen. Mussten wir ein paar Meter schwimmen. Un tā mums nācās peldēt līdz mūsu laiviņai, Haben wir das Boot wieder erreichen können lai to sasniegtu, und die Fahrt fortsetzen können. lai turpinātu mūsu ceļu. Als erstes danken wir Gott für seinen Schutz und Führung vom Krokodil und allem. Kā pirmo mēs pateicamies Dievam par apsardzību un arī par apsardzību no krokodiļiem. Und wir gesehen, wie wunderbar unser Gott ist. Un mēs redzējām, cik brīnišķīgs ir Dievs. Und am eines Tages sind wir zu einem weiteren entgelegenes Gebiet gefahren mit dem Boot. Un citā dienā mēs braucam ar to laivu uz attālināto ciematu, Wo es keine Adventisten gibt. kurā nebija adventistu. Und der Prediger erzählte uns, er war Woche vorher dorthin gefahren Un mācītājs stāstīja, ka viņš pirms nedēļas bija tajā ciematiņā und hat dort das Gebiet besucht. apmeklējot šo apdzīvoto vietiņu, Und war ans Ufer gefahren, um mit den Leuten zu sprechen, die da standen. un piestājās tajā upes krastā, lai uzrunātu cilvēkus, kuri tajā krastā dzīvoja. Eine Woche später ist er dann wieder dorthin gefahren. Un pēc nedēļas viņš atkal turp aizbrauca. Aber das Interessante war, der Prediger hatte an Bord einige Vögel. Bet interesantākais bija tas, ka mācītājiem uz borta bija daži putni, Und es waren Papageien. un tie bija papagaili. Und der Prediger hat den Papageien das Sprechen gelernt. Un mācītājs iemācīja šim papagailim runāt. Und hat den Papageien die Botschaft verkündigt. Jesus liebt dich. Un viņš viņam sacīja, Jēzus tevi mīl, Gott ist mit dir. Dievs ir ar tevi, Gott führt und leitet dich. Dievs tevi vada. Und so kleine Sätze hat er dann verkündigt. Un tādus mazus teikumus viņš iemācīja papagailim.
und hat mit dem Papageien so lange geübt, bis sie nachgesprochen haben, die Sätze. Un viņš mācīja šim papagailim tik ilgi, kamēr viņš sāka šos teikumus atkārtot. Dann war der Prediger eine Woche später wieder dorthin gefahren. Un pēc nedēļas, kad viņš atkal aizbrauca uz to ciematiņu, Und ließ die ganze Papageien wegfliegen. un viņš ļāva šiem papagaļiem lidot brīvajā, Und dann ist wieder heimgefahren. un viņš brauca prom. Es war in ein ganz entlegenes Gebiet, wo keine Kommunikation besteht. Šajā tālajā ciematiņā, kur nav nekādas komunikācijas, Woche später ist der Prediger wieder dorthin gefahren. kad pēc nedēļas mācītājs atkal aizbrauca uz šo ciematiņu, Und sah vom Boot aus un die viņš no Leute stehen. laivas am Ufer. redzēja cilvēkus stāvam krastā. Und haben die Leute, ist herangefahren ans Ufer und hat mit Leuten gesprochen. Viņš piebrauca un runāja ar viņiem. Und ist ausgestiegen ans Ufer gelangt. Kad viņš izkāpa uz sauszemi, Und die Leute haben ihn gefragt, wer ist Jesus? un cilvēki viņam jautāja, kas ir Jēzus? Und der Prediger hat die Botschaft verkündigt. Jo mācītājs paziņoja šo vēsti. Und die Leute haben gefragt, der Prediger hat gefragt, wie wissen, dass wir kommen? Un mācītājs saka, kā jūs zināt, ka mēs nāksim? Und die Leute sagten, die Papageien in den Bäumen haben uns gesagt, Un cilvēki stāstīja, ka šie papagaili ciemā mums to pateica. die Papageien sprachen, dass Medizinschiff kommt. Un viņi ir sacījuši, ka penicīgs akal nāks. Und die Papageien sprachen, wer Jesus ist. Un papagaili stāstīja par Jēzu. Und stell mal vor, die Papageien haben die Botschaft Gottes verkündigt. Un iztēlojies to, kā papagaili sludināja Dieva vārdu. Und mehrere Menschen haben dadurch den Weg zu Jesus Christus gefunden. Un šādā veidā ar putnu palīdzību cilvēki atrada ceļu pie Jēzus. Wir sehen, dass Gott auch Vögel, Papageien benutzt, um die Botschaft Gottes zu predigen. Mēs redzam, kā Dievs izmanto arī putnus, lai sludinātu Dieva vārdu. Und es war in einem Gebiet, wo noch nie die Botschaft Gottes verkündigt wurde. Un tas bija viena apdzīvota vieta, kur vēl nekad nebija sludināta Dieva vārds. Und nach etwa 10 Tagen Aufenthalt, also 10 Tage, als der Prediger weg war, Un tajās 10 dienās, ko mācītājs bija prom no turienes, hat sich der Prediger wieder entschieden, dorthin zu fahren. Mācītājs nolēma atkal aizbraukt uz to vietiņu. Und siehe, da am Ufer standen Menschen, mehrere Menschen, Un pie krasta stāvēja daudz cilvēku. und haben gesagt, wir möchten Jesus folgen und getauft werden. Un viņi teica, mēs gribam Jēzum sekot un tikt kristīti. Und diese Menschen haben ihre Herzen Gott übergeben. Un šie cilvēki nodeva Dievam savas sirdis. Und haben Jesus Christus als ihren Erlöser und Heiland gefunden. Un pieņēma Jēzu Kristu kā savu pestītāju un glābēju. Sie wurden alle getauft worden. Un viņi visi ļāvās kristīties. Und das Interessante ist, die Taufe fand in einem Fluss statt, wo Krokodile rumschwimmen. Un interesanti ir tas, ka šīs kristības notika upē, kurā dzīvo daudz krokodiļu. Da gibt es ja keine andere Möglichkeit, Taufe durchzuführen. Tur jau nebija citas iespējas, lai novadītu kristības. Die erste Taufe war von 10 Personen gewesen. Pirmajā dienā bija 12 cilvēki, kas kristījās. Bevor der Prediger in den Fluss ging, wurde das Erdgebiet gebetet. Pirms viņš iekāpa ūdeni, viņš lūdza. Hat gebetet Gottes Schutz und Führung. Viņš lūdza pēc Dieva apsardzības un vadības.
Danach ist der Prediger in den Fluss eingestiegen Pēc tam mācītājs iekāpa upē und bat den ersten Täufling herunterzukommen. un lūdza pirmajam kristībniekam nonākt pie viņa. Die Taufe war gut durchgeführt worden und der Täufling ist wieder ausgestiegen. Un tā notika šīs kristības. Bei 9 Täuflingen geschah gar nichts. Pie 9 kristībniekiem nekas nenotika. Beim letzten Täufling war Folgendes geschehen. Bet, kad nonāca pēdējais kristībnieks, notika sekojošais. Als der Prediger die Hand oben zur Taufe emporhebt, Kad mācītājs pacēla roku virs kristībnieka galvas, in dem Moment schwamm ein Krokodil zwischen dem Täufling und dem Täufling vorbei. un tajā mirklī starp mācītāju un kristībnieku iepeldēja viens Es hat krokodils, nichts getan, das Krokodil. un viņš neko nedarīja. Und der letzte Täufling wurde auch getauft. Un arī šis cilvēks tika kristīts. Und sind alle wieder heil aus dem Fluss ausgestiegen. Un visi veseli izkāpa no upes. Ihr seht, wie wunderbar unser Gott ist. Mēs redzam, cik brīnišķīgs ir Dievs. Er ist so wunderbar, man kann mit Worten immer aussprechen, wie er ist. Viņš ir tik brīnišķīgs, ka grūti pat izteikt ar vārdiem. Ja, im Busch kann man manches erleben. To visu var piedzīvot. Hatte die große Freude, mit einem Missionsboot in ein paar Missionsstationen mitzufahren. Šis lielais prieks būt Tanzānijā ar misijas grupu. Das Boot hieß Lucerio. Lucerio 1 war das erste Missionsboot. Laivu sauca Lucerio. Lucerio 1 bija pirmā misijas laiva, Das 1937 in Dienst gestellt wurde. kas 1937. gadā stājās kalpošanā. Und ich war im Jahre 1992 am Amazonas gewesen. Un bija pie Amazonas 1992. gadā. Ja, Gott führt auf wunderbare Weise seine Kinder. Dievs unikālā veidā vada savus bērnus. Und da waren wir, hab die Freude gehabt, mit dem Boot mitzufahren, mit dem Lucerio 1. Un mums bija tas prieks braukt kopā ar viņu laivā. Wir waren zu einem weit entfernten Fluss gefahren für eine Station. Mēs braucām uz vienu staciju pa upi, Und es war dunkel geworden, es war Abend. un bija vakars un sāka tumst. Da hatten wir unsere Lichter eingeschaltet an Bord des Bootes, dass wir sehen Mēs konnten. pielikām gaismiņu lampiņas pie laivas malas, lai redzētu. Und ich war dabei. Es biju blakus. Und mitten bei der Fahrt ist plötzlich die Lichter ausgegangen. Un ceļa vidū pēkšņi izdisa visas mūsu gaismas. Alle Lichter waren aus. Kein Licht war an weder im Boot noch mit keinem kaum Sicht gehabt. Visi gaismiņi izdisa un vairs nebija nekādas gaismas. Wir mussten noch mindestens eine Stunde unterwegs sein, um zu erreichen. Mums vajadzēja vēl apmēram stundu būt vēl ceļā, lai sasniegtu mērķi. Wir sind dann auf dem Deck des Schiffes gestanden Mēs stāvējam uz laivas grīdas und haben zu Gott gebetet, dass er uns ein Licht schenken möge. un lūdzam Dievu pēc gaismiņas. Kurze Zeit später kam ein Wetterleuchten auf uns zu. Pēc īsa brīža nāca šie spīdīgie kukainīši bariņš, Und das Wetterleuchten mums. wurde immer stärker über uns, un viņi lidoja virs mums. dass es so hell war, dass der Schiffskapitän sehen konnte, wo er fahren musste. Un bija tik gaiši no viņa starojuma, ka Und der laiviņas vadītājs varēja redzēt, uz kuriem braukt. Stärke wieder eingeschaltet, angemacht. Un tā viņi turpināja šo ceļu. Und wir konnten voll fahren, 1 Stunde lang unter dem ständigen Wetterleuchten. Un tā mēs veselu stundu braucām šo spīdīgo
starojošo kukaiņīšu pavadībā, kuri apspīdēja mūsu ceļu. weit in das Land hineinschauen konnten. Un no viņa spīdējuma bija tik gaiši, ka varējām ielūkoties tajā apkārtnē. Und eine Stunde später haben wir unser Ziel erreichen können, wohlbehalten. Stundas laikā sasniedzām mūsu mērķi. Ja, ihr Lieben, da dachte ich an das Wort, der Herr ist mein Licht. Un es domāju pie tā vārda, tas kungs ir mana gaisma. Der Herr ist unser Licht. Tas kungs ir mūsu gaisma. Ich dachte immer an das wunderbare Wort im Psalm 119, Vers 105. Es vienmēr domāju pēc tā vārda, kas ir 119. psalmā rakstīts 105. pantā. In diesem Text heißt es, Šajā dein Wort tekstā ist teikts, meine Fußleuchte und ein Licht auf meinem Wegen. tavs vārds ir mans vadonis un gaisma uz mana ceļa. Ja, ihr Lieben, das ist so wunderbar, Gott so zu vertrauen. Mīļie, tas ir tik brīnišķīgi uzticēties Dievam. Alles in seine Hände zu legen. Visu nolikt viņa rokās. Ich könnte euch noch mehrere Erfahrungen berichten, Varētu jums vēl daudz piedzīvojumu izstāstīt. aber zum Schluss möchte ich euch eine Erfahrung hier aus dem Schwarzwald erzählen. Bet noslēgumā gribu pastāstīt vienu piedzīvojumu tepat no Švarcvaldas. Meine Aufgabe ist, hier im Schwarzwald als Missionar zu wirken. Mans uzdevums šeit Švarcvaldā ir darboties kā misionārs. Und besuche hier die entlegene Orte, die Menschen, Es apciemoju cilvēkus, alles zu Fuß. un viss ar kājām. Hab kein Auto, Man nav mašīnas, ich laufe alles zu Fuß. es visur eju kājām. An einem Tag war ich 7 Stunden unterwegs gewesen. Vienā dienā es biju 7 stundas ceļā. Da habe ich insgesamt etwa 40 Familien besucht Apciemoju 40 ģimenes kopumā und hatte die Freude, gerade 11 Mal mit Menschen zu beten. un man bija tas prieks 11 reizes ar cilvēkiem pielūgt. Und dabei nur 28,7 Kilometer zu Fuß gelaufen. Biju tajā dienā nogājis 28 kilometri, gandrīz 29, Die Menschen zu erreichen. lai sasniegtu šos cilvēkus. Ja, ihr Lieben, wir haben eine wunderbare Aufgabe in unserem Herrn. Mums ir brīnišķīgs uzdevums tā kungā. Also ich könnte euch noch viel mehr berichten, aber die Zeit geht schnell rum. Varētu jums vēl daudz ko pastāstīt, bet mūsu laiks ir ierobežots. Ich möchte euch ermuntern, vertraut dem Herrn ganz. Iesaku jums dziļi uzticēties pilnībā Dievam. Allein ist unser Führer und Leiter. Viņš vienīgais ir mūsu vadonis un pavadonis. Wir können ihm all unsere Probleme und Sorgen in seine liebende Vaterhände legen. Visas mūsu raizes, vajadzības un problēmas mēs varam likt viņa rokās. Ich wollte in diesem Jahr jetzt am letzten Dienstag nach Ostmalaysia fliegen. Šajā gadā bija man paredzēts pēc pusotru nedēļas braukt uz Ostmalāziju. Und sollte dort als Evangelist wirken. Un tur darboties kā evaņģelists. Aber ich konnte nicht, weil ich auch finanziell nicht erlauben konnte. Bet nevarēju, jo tas ceļš ir pārāk tāls un dārgs. Und da habe ich die große Aufgabe, Mission hier im Schwarzwald zu machen. Un es turpināju šeit misiju Švarcvaldā. So Gott will, werde ich im nächsten Jahr nach Ostmalaysia fliegen als Evangelist. Ja tas ir Dieva prāts, tad būšu Malāzijā nākamgad kā evaņģelists. Ich danke euch auch für wunderbare Berichte auch von eurem Gebiet, wo ihr seid. Es pateicos un aizlūdzu jums, jūsu valstī, kur jūs esat. Bete auch zu Gott, dass Gott auch euch helfen möge in Lettland und überall, wo ihr seid. Lūdzu par jums Latvijā un visur, kur vien jūs esat.
Gott kann große bei euch tun. Dievs var lielas lietas pie jums darīt. So lasst uns ihm tief vertrauen Uzticēsimies viņam no visas sirds. und werde für euch beten, Es lūkšu par jums un lūdzu par dass jums. der Herr euch reichlich segnen möge in eurem Dienst für ihn. Lai tas kungs jūs bagātīgi svētī jūsu kalpošanā. Mein Wunsch und Gebet ist es, Mana lūkšana un vēlme ir, dass Gott euch auch in eurer Mission reichlich segnen möge, lai Dievs bagātīgi svētī jūsu misiju, dass noch viele wunderbare Seelen zu Jesus kommen mögen. lai vēl daudzi varētu uzzināt tā kunga vēsti. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns und für mich. Tas ir mans lūgums un mana vēlme. Priekš jums un Gott priekš segne manis, uns. lai Amen. Dievs jūs svētī. Amen. Du kannst jetzt etwas vorspielen. Ja, bitte. Ich möchte ein kleines Potpourri spielen, Ja. weil es viele Lieder leider bei uns kaum gesungen werden. Mein letztes Lied ist mein Lieblingslied. Danke. Lieber Bruder, kannst du bitte mit uns beten? Ja, ich bete dann. Lieber himmlischer Vater, Mīļais debesu Tēvs, wir danken dir von ganzem Herzen mēs pateicāmies Tev no visas sirds für deine große, unendliche Liebe, Güte und Gnade, die uns jeden Tag schenkt. par Tavu lielo bezgalību mīlestību, kuru Tu mums katru dienu dāvini. Wir danken dir, dass wir deine wunderbaren Kinder sind. Mēs pateicāmies Tev, ka varam būt Tavi bērni, Dass wir im herrlichen Glauben mit dir vereint sind. ka mēs ticībā esam vienoti ar Tevi. Herr, lege auch die alte Geschwister, deine Kinder in Lettland in deine Hände. Lūdzu, svētī savus bērnus Latvijā. Segne sie und stärke ihre Herzen. Svētī viņus un stiprini viņus. Segne all die Pastoren, all die Verkündiger deines Wortes in diesem Land. Lūdzu, svētī visus savus kalpus, mācītājus šai zemē. Lass dein Werk in Lettland voranschreiten. Lai Latvijā Tavs vārds tiktu izplatīts. Dass auch dort noch viele Seelen den Weg zu dir finden mögen. Kā arī tur vēl daudz dvēseles atrod Tavu ceļu. Wir danken dir für den wunderschönen Sabbat, den du uns heute schenkst. Mēs pateicāmies par šo brīnišķīgo sabatu, kur Tu esi mums šodien dāvinājis. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Mēs pateicāmies Tev par Tavu vārdu, Dass du dein Wort uns sagst, ko Tu mums saki savā vārdā, dass wir in alle Welt hineingehen sollen, dein Herrn Evangelium zu predigen. lai mēs ejam pa visu pasauli un sludinātu Tavu evaņģēlijas vēsti. So segne jeder einzelne von uns, Tas ir teikts mums katram atsevišķi,
dass wir wunderbare Zeugen, segensreiche Zeugen für dich sein können. lai mēs būtu par brīnišķīgiem lieciniekiem priekš tevis. So sehen wir uns am heutigen Sabbattag Svētī mūs šajā dienā und schenken auch in der kommenden neue Woche deinen reichlichen Segen. un dāvini mums savu bagātīgu svētību jaunajā nedēļā. So sei du mitten unter uns mit deiner Führung und Leitung des Heiligen Geistes Esi kopā ar mums mūsu vidū ar savu svēto garu klātbūtni und mit deinem reichlichen Segen. un ar tavu bagātīgo svētību. Hab Dank dafür in deinem herrlichen Namen, Jesus Christus. Pateicamies Tev par Amen. to, Tavā svētajā vārdā, Jēzu Kristu. Amen. Vielen Dank. Gott segne dich. Danke. Wir wollen singen das Lied Uns erwartet ein Landkreis der Freiheit. Dziedāsim dziesmu, mūs sagaida pilna prieka zeme. Ja, wir können im Glauben schon sehen.
Die Gnade des Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Amen. Ihr könnt unsere Arbeit unterstützen, im Gegenwart und im Internet. Jūs varat atbalstīt mūsu darbu, klātene un internetā. Gott segne einen jeden freiwilligen Geber, lai Dievs svētī katru brīvprātīgu devēju.